الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسلم كبيتي مثل سلاجة خطاوي سنة دارسمي ألنا ميغا كوريغا واقدا كوميدي طهارتك بابوغا طهارتك بابوغا ألنا ميكورين دكم دي واقا كما تشابي الوالا كور خداسة دنوالمو ميدوغا واقا ميدوغا دارس كوريغا ناني هذا ميغا كوري لوغا فيدالوغا بيان كفا فدان طهارتك لغوي معنی کہ النظافة والنزاهة عن الأقدار باوگے گوتم بلیارو طهارت کی صاف طاہر کن ای وریا کنی ملے کننا ادی ناجس تکن ہشگنڈو صاف کو فلوادا شروع گوتم طهارت کی رفع الحدث حدث ورکم ارگتما و ازالة النجاسة نجس فلوادما حدث ورکم کی ہشگنڈ دماغا اے حالت کے سبب طہارت لبی گنگے نو طاہر وگے منوی علوکن ادا کروں بدن وگے نوا صفے کمی کیانی حدث ورکم طہارت بیگندنی دیبائے کرے میں کوری کے فیلالو گا بنے فوانی ای معنوی طہارت کی شرکا کفرا امیہ فافتکوں تماغے عقیدہ یا تماغے ہی طاہر کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربافہ انسانا کے حشگنڈو گا مسکولے وے اے مسکولو اصلاح وے جناما مولی حشگنڈو اصلاح وے دے اے مسکولو فساد وے جناما مولی حشگنڈو فساد وے نتی حلاق وے ہنگا دے تو بھی گوتم ڈاکٹری گوتم بلیارو گا ویس اے تے دے اے مسکولا کی ہی بلی ماڈو کا میں دیما وے جناما مولی حشگنڈو اے بلی ماڈو کا عمل کرنجے ہارٹ اٹیک فدے چکی مربع کا ویگندنی اے سبب اٹکا ہمیں گوتا عقیدہ کے گوتم بلائے رگا تماغے عقیدہ صاف سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے متیگا ہوئے کے منوی اے نایا آخرت کا کامیاب ہے ہمیں ندوینے دنگوتی حصی طہارت اے میدو کے فیدالو کا واقعہ کو مدعوا کہ ہاشگنڈو گا وا نجیہاں کونے ملیا حدث ورکم سلام بگتوں حدث ورکم گوان کا عموم حدث ورکم بہگندنی دے کا ای کوڑا حدثا بڑو حدث کی حدث ورکم سلام بمٹک حدث ورکم مٹکا وضو کرم واجب کے ماکن کا اہم ویما ایک تیرے گا کوڑا کم دیوما بڑو کم دیوما ننجا ادی مفدنوں کنکم وسیم نگندے بڑو حدث کی حدث ورکم ارگتم مٹکا ہناگتم واجب کندتا ایک تیرے گا حید ورکم نفاس ورکم جنوب ورکم ہمیں نگندے اہم ویما کوڑا حدث کی وضو کو اگیں حدث تما طہارت لبگنوے کنکا بڑو حدث کی ہناگتم مینو بھی اینایا طہارت حاصل نوا کنکا دنگوتی طاہر ومٹکا بینوں کرا فینوگے حکم تا فگو ورن می بابا نندے بافنی باب المیاہ میاہ کی جمع ماؤن ما نی لفظ کی الان من کی ریت قرآن کا ورق گینان کیوا لفظ ماؤن ای فین ماؤ کے جمع کی میاہ ہم ما فینوگے حکم تا نانگانے گنو بابو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیری تو قرآن کا وحی کو ربا فوے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا تمہیں الہو اڈوں تو طہور فین بابا لفظی میں طہور فین مَاءً طَهُورًا اینا وحی کو ربا نے طہور فین کی ایک ذاتو کا طاہر ادی ایہن اچھی طاہر کرم بینوں کرے فین ہم ما اڈوں صاف طاہر ادی طاہر وما بینوں کرے فین اللہ سبحانہ وتعالی بابا لبکم وحی کو ربا میں فين بهجم باتك بلايرو على منا تعليم ديانا ينوم في التوقع دا سفا بوري
ವಾರೆ ಫೆನ ವಾಳು ಫೆನ ಕಂಡುಗೆ ಲೊಣು ಫೆನ ಕೋರುತವ್ಗೆ ಫೆನ ಗಂಡು ಫೆನ ದೆನ್ ಮೀಂಗ ಸ್ನೋಯ ಮೀಸ್ ಫೆನುಗೆ ಬಾವೆತ್ತ ದ್ವಾತವ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿವಾಹಕತ ದಿಕುರು ಕುರೆಗೆ ಆದೆ ಯಾಕಮ್ಮಕು ಮೀ ತೋಹಿರು ಉಮ ಬೇನು ಕುರವೆ ಫೆನ ಎಫೆನುಂ ತೋಹಿರು ಉಂ ಹುದ್ದವೆಗೆ ನುವಾ ಫೆನ ಏಗೆ ಹುಕುಮ ಬದ ಇರುಗ ಶಾಫಿ ಮದ್ಹಬ್ಗ ಹತರು ಬೇಕ ಮಿಫೆನ್ ಬಸ್ಸ ವಫಲೆ ಶಾಫಿ ಮದ್ಹಬೆ ಮಿದನ್ನವನಿ ಅಳನುವನ್ ತೆರೆಗ ಜಮಾನು ಸುರೆ ಫಿಕುಹ ಅಳುಕಮ್ಗೆ ವಾಹಕತ ಅಳನು ಮೆನ್ನ ದಸ್ವೆಫಾ ಹುರಿ ಶಾಫಿ ಮದ್ಹಬ್ಗೆ ಹುಕುಮ್ ತಕ ಎಗ್ಗುತ hem wima shafi mazhabuga al imam shafi rahimahullah garihum kandaligen asfawa mi fenuge hataru bayaki tahirun mutahhir ei ege zaatuga tahir adehen echi tahiru kuruma safuma beenun kureve fen den oti tahirun mutahhirun makruh ege zaatuga tahir adehen echi tahiru kurum ಹುದ್ದ ವೆಗೆಂಬ ಎಕಮಕು ಏಕೆನ್ ತಾಹಿರುವ ಬೇಣುಕುರು ಮಕುರುವ ವೆಗೆಂಬ ಫೆ ಹೇಮಿಮ ತಾಹಿರುನ್ ಮುತಾಹರುನ್ ಮಕುರು ವ ತಾಹಿರುನ್ ಗೈರು ಮುತಾಹರ್ ತಾಹಿರು ಏಕ ಜಾತುಗ ಸಾಫು ತಾಹಿರು ಫೆನ್ ಎಕಮಕು ಏ ಇನ್ ಎ ಸಾಫು ವೆಗತುಮ ಎನೋತೆ ಹೆಂ ಎಚ ತಾಹಿರು ಕುರುಮ ಬೇಣುಕುರುಂ ಹುದ್ದ ವೆಗೆನ್ ನುವಾ ಫೆನ್ ದೆಂಗೊತಿ ಮುತನಜ್ಜಿಸ್ ನೋತ ನಜಿಸ್ ಫೆನ್ ಏ ಎಗ್ಗೊತಕ ಬಸ್ ಬೇಣುಕುರುಂ ಹುದ್ದ ವೆಗೆನ್ ನುವಾ ಫೆನ್ මේ ශාෆි මذහබ්ගා කඬලවෆා හතර බාබේ කමකු අයින්දරෙන්ගේ වාහකත ජුම්ලා ගොතෙක්ගා බලා විස්නාදුමුන් ෆෙනුගේ හුකුම් අලොන මෙන්න ඛුදාසා කොල්ලේ දානේ ෆෙන් බේගෙන්දනි තිම්බයි කම ෆෙනුගේ හුකුම් බේගෙන්දනි තිම්බයි කම ඒ කුරින් දන්නේ ෆදංගදි කුරින් මිකියාදින් zikr කරන ආයතු ගවා ෆදං අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා උඩුම් බස්සෙවි අදි තබී ගොතුන් දුනියගා ලව්වාෆාවා ඒක zaatuga තෝහිර අදි එහෙන් එච්චෙහි ತಾಹಿರು ಕುರುಮ ಸಾಫ್ ಉಮ ಬೇಣು ಕುರುಂ ಹುದ್ದವೆಗೆಂ ಬಫೆನ್ ಅನಕಚ್ಚಕಿ ಏಗ ಜಾತುಗ ತೋಹಿರಕ ಮೆಹೆಂ ಎಚ್ಚಿ ತೋಹಿರು ಕುರನ್ ನೋತ ಅಮಿಲ್ಲೆವೆಸ್ ತಾಹಿರು ಎಗತುಮ ಬೇಣು ಕುರಂ ಹುದ್ದ ನುವಾಫೆನ್ ಏಗ ಜಾತುಗ ತೋಹಿರು ಏಕಮಕು ತಾಹಿರು ವಾ ಬೇಣು ಕುರುಂ ಹುದ್ದ ನುವಾಫೆನೆ ಮಿದನ್ನವನಿ ಮಿಸಾವಕ ಬದಮಾಹಿಂಗ ಫೆನ ಸಾಫತು ಫೆನ್ ಅಳ ಎಂ ಹಕುರು ಅಳಾಗೆನ್ ಗಿರಿಮ ಅಳೋನ ಮಿಕೆ ನಿಸ್ಸಾಯೆ ಎವಿಸ್ ಫೆನ್ ನೋತ ಫೆನ අලොන මෙන් ජූස් අලගෙන් ගිරාගෙන් ජූහේ මි කියන්නේ ඒ ඒක සාතුගා තෝහිර වෙච්ච එකම ඒකෙන් තාහිරුම වුදු කුරුම නජිස් විදුම දෙනු නුකුරා ෆැම්මි එහෙම වීම තෝහිරු අදි එහෙන් එචි තාහිරු කුරම් බේනු කුරා තබීයි ෆෙන් දැන් ඔති තාහිරු එකම එහෙන් එචි එන් සාෆ් කො තෝහිරු කුරම් බේනු නුකුරා එචි දැන් ඔති නජිස් ෆෙන් කුරුගතක දන්නවනම ෆෙන් බේගෙන් දනි විතින් බයෙන් එහෙම වීම ෆොර්තම බය ෆිගු වෙරින් නන්දෙවා ෆනේ طهور فنكي أي الله سبحانه وتعالى فين خلق كورفي هيك حقيقي صفاقة دمي هو رفين هين قطع بنانا ما طبيعي فنكي هيك ألون من نبون ميرو هيك ماكو فينان تفاتو هين اتشا تفاتو كو افس راهين نودا هيك افس كولين ني افس واهين نودوا ميت هنگان تا هيك راهيا كولايا ادي وصف صاف فين أي طهور فينا هم بما كورين دنا أتوقع وفدان الله سبحانه وتعالى وحي قرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا تمن إله أدم طهور فين بابا لفيم هن آياتك وحي قرآن وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أدي إله أدم فين بسوية يبامون إفنو كزريعة إفن بينو كوجا طهور وجتمتكا هم ويما فين الله سبحانه وتعالى بابا لبافاني වෙස්සවනි මිස්තකුන් FM බේනුක ඉස්තිමාලු කොගෙන් නජිහුන් තාහිරු සාෆ් තාහිරු මට්ටක අධියම ෆදන් දුනියගම එම්මෙ බොඩු ෆෙනකි එම්මෙ බොඩු ෆෙන් ගඩකි කඬුගේ ලොණු ගඬු කීවස් තහූරු ෆෙනුගේ තරෙන් හිමෙනේ ඒක මානකි ඒක ජාතුක තහීරු අධි එහෙන් එචි තාහිරු කුරම් බේනුන් කුරම් හුද්ද වෙගෙම්වා ඒ මුදු කුරම් හුද්ද වෙගෙම්වා තහීරු තබීයි ෆෙන් නිකම් වෙසෙන්ගෙන් දනි අබූ හුරේරා රදියල්ලාහු අන්හු ගරියුන් රිවාවෙගෙන් මේ හදීස් වුණු එකලෙකම නිදාල නිසාල රජුලුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا
أفنتوضأ بماء البحر يا الله رسول الله تمام من داتورغا كندو مچان غرافينما كندو داتور فرافينما تمام من ناكوغا بوم فنگندم e fen timammen wudu kuram beenun kuranama boone fennati timammen karuga hikka karu hikka gane fenat dati wegen dane ehem wima timammen na kanuge lonu gandum lonu fenum wudu kurum buddha wegen vetoy ehindu hadis kuravani huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu e fanaki e kanuge lonu gandaki ege fen to tahur wegen va ege manake ege zaatuga tahiru adi najis filuwa ala wudu kon heduma kamuda tahuru feneke adi alhillu maitatuhu e kandunka ule masmaha mesaki e maruvies wes keun hudda takeche e bai kanduke janawaru tan alonu men eggam janawaru faden tazkiya ko katiluma ki sharoi gotum orange kamennu ne malonu men gege mas ganneruga mas katilagena no me gennane ete onnani maruwe fovva benu kurani maruwe kunivegen kanuge londugonu maccan arafa wa hfa taza kon hunna ekamako ek aduga dirule masmaha metsaki kanduga dirule chekamba wanama keun huddevegen wache marwefa wa haluga ves ehmima kanduge londuganda kives tohuru fen egen tohiruam benu korave ade wudu kurun huddevegen wa fen devana wat fenuge bawataki tohiru fen tohuru fene Allah taala Quran ga fenan sifa wahi kurevi طاهر فنا بونمون طهور فنا دي تفاوت وكن بده فقه بره تفاوت كرما اي طاهر فنا کی ایک ذات کا طاهر وچ هو ما تغير لونه او طعمه او ريحه بغير نجاسه اي فنا کی ایک رح نوت ایک واس نوت ایک کنا نجس نون اچکم badal wefawa najis nuungeche ya ekogen badal wefawa fen yedden ege foga fenen nukiyane enna enun name juice sa no tenu namen ek kiyani ehem bima echsaki fen ega bodu bayaki fen kamuga vies ege zaatuga eti tohir echka vies tohur echkan enuati ve ege wudu ko najis wiluwadumaki buddha wegen ba kamennu dem malama hinga tohir echen eli fenuge sifaya badala nasur janama ei hama tohuru fen tohir echke midannawani najuge waha ke baad fena najis aluni ma ege hukum bes ebaje alonu men balam misalaka balama hinga aamuko mi fembo walwala fengadu gandan emme ginan ele ekatimi gasga ge fai ehmi ma fain wala faba fona fatuge sababu nata fengada ele fa honna fatuge sababun e fenuge tabi'i sifa badal nas mi honnane ege rahaya kule wa badal nade ehm vejenama eyyama tohir echen alunu kam ganas tohuru fen hame fadan e wala veliyelu ne misalaka note fengaduga veliye buhure adiga ekam tabi'i gotum ei tohuru fen ei tohir echen eligen ege waha nota rahaya nota kulaya badal naanak tive hame fadan kafur fada echen eligem ves ege waha rahaya kula ege tobi gotuga hure ege namves e akuga badal nuana misalaka saboni fem vies misalaka kunnaru fatum fenan ala eba beenun kurave hinevum gaya adi enun kankam gas ei kunnaru fatuga tobi gotum ves saboni gasar nuata antiseptic effect hure adi hame ayako sunnatun sabitu ve hinavum gaya najis viluwaluga tohiru echen efena ekofawa fem beenu kurum huddakan ekan engegen dani man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge dari kambale hinavuma ashabe kalam balum uluvinduka nabiya sallallahu alaihi wasallam devi rushadu ummu atiya radhiyallahu anha gariyun riwayat mani qalat ekamana vidalone dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsil ibnatahu timammen nabiya sallallahu alaihi wasallam ge dari kamalun hinamum ga wanikon iture kalege faanu timammen ge gata wadanne wiye faqala adi afoga hadith kurave اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك e mayita timfahar nota fasfar nota te kamalun edena mevre gina
faharu donnash bima'in wasidrin waja'alna fil akhir kafuran aw shay'an min al kafuri e donna feno kunnaru fatu fen alashe ebai kunnaru fatu ge fenun donnash ei sabon kada asar ngurumun doe saaf kurma e zamanu ga beenun kuri wasila ama eko emme faharu kafur fadeche beenun kurasha em vima fena kafur wale kam ganas kunnar fen wale kam ganas e fenuge tohuru kam kunne e fen beeren no em vima e fenaki hinewuma hinagatuma beenun kurun udda wegen ba fen den oti timmana ba ei najis fen mige namun wesa begende e fena najiha eku efa wa fen egotum balaruga e fena najiha ekumuge sababun e fenuge was najis wa badal efa wanama nuota e fenuge raha najis raha badal efa wanama nuota e fenuge kula najihuge kule badal efa wanama e fen beenun kurumaki hudda wegen ba kamennu nikamuge macha ilmeri mani ijma wefa najis fen beenun kurumaki hudda wegen ba kamennu ekamude miya ekon alonmen faaga kollenje alonmen badalanje nuktaki fena najihen eli ege sifatakuge teren sifayaka badalen nasuri fen fena najihen elije alonmen eba fene najis elunutan ekamuke ege waha rahaya kuleya badalu naanna fen ehem vejjana eti beenun kurun hudda waneto mi masalaga almeri vidalwani e fenaki gina fenekkamuga wanama beenun kurun hudda wane e fenaki madu fenekkamuga wanama madu etkolekkamuga wanama e najis tikken eligen ege rahaya kulaya waha badalu nuvias e fen beenun kurun hudda enwane misalakan alona beenun kura baliteruge femfuliyaka najis tikke buri ege raha nota was nota kula badal nos kandeliga alonmane najis alijeka engenama e madu fen vima e fen bomme sade nunkamaka vestahiru wamis beenun kurun hudda enwe ekam e fena najis elunu eruga e fena ki gina fenekkamuga wanama adi e fenuge rahaya waha kulaya badalu nuwanama e saftaruwa beenun kurun hudda kam galene vidal dekelaba adi gina fena e num fena waki kurawani ves nabiya sallallahu alaihi wasallam jannani wa hadithun nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani idha kana al ma'u qullatayn lam yahmilu al khabath fenuga de qulla hamavejjanama ega najis nuwane ebai ek kuda najis kolen elumuge sababun ege was raha kula badal nuwana me najihaka nuwane de gulla hamaves nota ever bodu fentangi ekas najis eligen ege kula nota raha nota was badal najihuge wa badal vejjanama e fenaki najis fen ekam ege rahaya wa kulaya badal nuwa ekam najis elifa wa gina fenuge wa kam dakkan den de qulla nota gulla yaki kobato balairu qulla yaki ei ihuga rasul zamanuga beenun kuranu bodati rumbata utaren ruba egge fenuge wa kam dakkani de qulla hamawa fenuga sateka $1.1 liter unnane kamuga ilmerin dekelabba alon men mikiyani adubaya naaliya lassa ei dive rajyaka minangen gulunu diveinge minekirumuge minganduta niedu alon menna diya ichchegge vejjanama minukarumuga mikiyani liter uge waaka nota milliliter uge waaka efadan ehemwema gulle mikiyani bodu rumbayakan e zamanuga e gengulunu rumba baki bawatege rumbayen ege de rumbage fen ha gina fen vejjanama e kuda najis kolen eligennen adi eti beenun kurum mana nuwakamuga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korane ei sateka $1.1 liter neda alon menne L liter nota 2 liter fen eva beenun kura amuko miganna fuli $1 liter fen alon menne benge literun kiya fahem vejjanama sateka $1 liter ge fenaki kiya fenekkan alon menne andaza kureven den alon medu badalani baake wakudu koluga istinja kurumaki kobatoya istinja kurumuge bain adab tauge macha istinja kurumaki ay huwa izalatul kharij min as-sabilain bil ma dedorun kure dorakum berwa najis
fen beenu koggen toheru kuruma mikeni istinja kurume ei hudakamu diuma bodukamu diuma ade enum ves mide dorum kore dorakum beruwa najis toheru kurum ei istinja kuruma istinja kurumge babuge bade istijmar kurum istijmar mi kalima negifani hila beenu kurative hajar beenu kurative istijmar kurume ei dedorum kure dorakum mi beruwa najis toheru mattaka hila nuata faik nuata kardas fotifade eche beenu koggen toheru e gatun ehm vima istinja kuruma beenu kurave emme rangalu echaki fen adi ekamuge dalilaki Anas bin Malik radiyallahu anhu ge ariyun riwayegen mi hadis wulu Nabiya sallallahu alaihi wasallam Madina hijra wadanne vinduga Anas gefano Nabiya sallallahu alaihi wasallam khidmat kura tutu kudinge terega himenu Anas radiyallahu anhu vidalani kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khilaa fa ahmilu ana wa ghulamun nahwa idawatin min al-ma'i wa 'inazatan fayustanja bil ma' Nabiya sallallahu alaihi wasallam fahana kurevuma wadanna wahinduga timanna kuga tutu ehen kujjaku fen kamwaraka adi lonsi nota aso efada echen aina zayaki gendawame gen gosteme ekam lege fano fm beenu koravage najis filwalavve ehmbima najis filwalavumattaka gifili kuram wadaga nawahinduga nabiya sallallahu alaihi wasallam fen gendawaka me hadisulun enge alonmenge washage miwa kudi jazirat nattawga bodu masinga kandu otumu fen alonmenna libeti alonmen ihsasa nukura najis filwala fennu libigen hadane gotevvis bo fen kendu nasves alonmen hina toiru najis filwalen benuwa wara fen Allah taala ne alonmen labwafa ekam e baraka mi diriule gamtawga misakun khandulge lonugandu nufenna hisabga umur vetu kuramenge bole emvima makka madina kives efadan e baraka men arabi karage tere himene derasha vinduga nabiya sallallahu alaihi wasallam istinja kurma fem beenun kuravikama sah hadis takum warid fave elmeren figul meren vidaloni najis filwadumuga emme molu ituru gotaki hilay nuata kardas kola nuata fotikolakun e nuhike najis dedorum kore dorega najis foheduma fauga den fenun doelume ei fen ungula finama adi andum madu fen fodevana fen ungula finama fenuge sababun iturata ghayra najis boda khete begenane molu iturugen bani istijmar kurma fauga istinja kuru ehgota guna nama hiki echakun foheduma fauga den doelum nabiya sallallahu alaihi wasallam istijmar kurevikam ves sah hadis takun riwayegen ve bay hila beenu kogge najis filwale vikam ves sah hadis tawga riwayegen ve egotum ibn mas'ud radiyallahu anhu ge arihun riwayegen ve qala utiya nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amarani an atiya bi thalathati ahjar nabiy sallallahu alaihi wasallam bodu gifili kurevumattaka nukum wadagate adi timan kadefana amru kureviye tin hilakolo genestevuma ei najihum tohiru mattaka adi bay sah hadis furtawgawani tebamihum istijmar quranama hilakole nota efada haru etikole beenu koggen najis filwala kam gawanama tineti kolavure madum beenu nukura hushikam ehma tineti kolo nota timfak kuruma veswani amru kurawafa tin hilevure madum beenu koggen saaf nuwana kam gawani hadis kurawafa Salmanul Farisi radiyallahu anhu garin riwayat mani Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kana la yastanji ahadukum biduni thalathat ahjar tebamiyum istijmar quran najihun tawir wahinduga tingi lever madum beenun nukura hushikame adi ama fadan istinja kurumga najis filwalumuga kaabo taketi beenun kurum huddegen no ebahi misaka ba hikifa oi paam fochen nota banasmuri fade chakum najis filwalam beenu kurum hudda nuwana kamga idare dekalava ebe kalum dalilaka gennawani annani vi hadis wulu
أي ابن مسعود رضي الله عنه قارئون دماغ جنبه ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث قراني أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن تمن كذا فانو أريها جنين داعي جنين دعوت دين متكا ගෝවාලා මීහා ජින්නිගේ තෙර මීහා පවමුන් ඒනා යකුගා තිමන් කලේග ෆානෝ වඩාගෙන් ජින්නින්න අල්ලාහ් බාවලේ බි කුර්ආන් කියවා විදාලෝ ඉවෙවීමේ මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නුබුවතාගෙන් ෆොනවනේ ඉන්සිනා ජින්නිගේ ගාතේ මේ ජින්නින්න බස් ඒකලේග ෆානෝ දීන ගෝවා දෙවි අද කුර්ආන් බස් එබාමියුන් කියවා දෙවවා ඉවෙවි එහෙඳු قال وسالوا الزاد එමිහුන්න කාබෝත කෙතිගේ ගොතුගා බේනුම් කරවේනි කෝචෙත්තෝ එමිහුන් සුවාල් කුරි එහෙඳු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුන හදීස් කුරවි ලකුම් කුල්ලු අස්මින් ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا තෙබෑමීහුන්න ලිබේ කෂිකොළුතක ඒක මානකි අලොන්මෙන් මිකා කුකුළු නුවත ජනවාරු බග්ගරි බකරීගේ මස් කෑෆා උකාලා කෂිකොළු තකුගා බිස්මි කියුමුන් ඒක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එබෑමි හුන්නට්ටක කානා ලබ්වානතේ අද හැම යකෝ වකුල් බාරති අලෆුන් ලිද්දවාබිකුම් අදි ජනවාරුගේ ගුයි කවුඩංගා ගෙරි ගුයි ෆදා ජමලුගේ ගුයි ෆදා තකෙති ඒ තියබෑමියුන්ගේ දාබ්බතකන් හුරි ખાනාය අබතකුම් මේ නාම් සූෆීගේ නජිහුගා එහුන්න තාසිර ඒගේ හුන්න ذاتුගේ සබබුන් ගස්කහගේගේ ખાනා ගොතුගා සාලනෝ බේනුම් කරංගේ බා ගහු ખાනාගේ ගොතුගා හැම්වීම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ගුණා මි බයන් කො දෙවනි එල්ලාලෙවේ අලොන්මෙන් කාෆා උකාලා කෂි ෆද තකෙච්චකි ඒගා ජින්නින්න ඒගා මස්ලවයි මිහුන කාබෝත කෙතිකම් ගලවයි අදම ෆදන් එමියුන්ගේ දාපතකම් හුරි කාබෝත කෙතිකම්ගා ජනවාරුගේ ඒ නජිස් ලව්වාෆාවේ අලෝ නජිය කිනම්ගාන ජනවාරුගේ ඒ හිකිෆා වුණ ගුයි ඒ එමියුන්ගේ දාබතක කානකම් ගලවෆේ යෆෝග හදීස් කරවනේ අසාබය කලුන ෆලා තස්තන්ජු බිහා ෆයින්නහුමා තාමු ඉඛවානිකුම් ෆයිතියබෑමියුන් ඉස්තින්ජා කරන් එතකති බේන නුකරාෂේ තියබෑමියුන්ගේ ඉඛවානුන්ගේ තියබෑමියුන්ගේ අඛුන්ගේ කානයි එම්බීම මේ එබ්බරකම් වුණ හනෆස් සහරාතවක හුන්න හිකිෆා වුණ කට්ටා ජනවාරුගේ නජිස්වත තකති හිකිෆා වුණ නජිස් හර්වෆා හුට්ටස් එතකති බේනු කොගෙන් ඉස්තින්ජා කුරුමණි මනා කුරුමා අදි හදීස් කුරුමාමණි ඒ ෂයි ජින්නේගේ කාබෝත කෙච්ච කානා එතකති බේනු නුකුරාෂේ එහෙම අල්මන විදාලණි හැම ෆදාන් ඉන්සින් ඉන්සානුන් කාබෝම් බේනු කුරා තකති කෙතරෙන් උකාලීෆා නතහරවෆා හුන්න බනස් ෆාරෂි ෆදයිචි හිකි රොෂි ෆදයිචින් නජිස් තෝහිරුම බේනු කුරුම් හුද්ද නුවානේ ඒ මින් බාබි අවුලායි ඉස්තින්ජා කුරුම්ගේ අදප්තකන් අලොන්ඩු කුරුගතක බලාලා ඉන්ෂාල්ලාහ් කුරියමෙන් හෆ්තාග ඒ මිහර නමාදු ගඩිස් කාර්යම් දාතිවේ සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු